Ini Tahu kok. Bakwan gede mas. Potong gede. bener apa kok lho? Ojo lah sithik-sithik. Enak disebar. Ayo, tenang gini lah. Kok laki-laki tenan tau orang, kok sedang salah kedaden. Terapi. Harus minum obat nih. Kamu jadi dulu, bro. Aktif. Bukan dong kok. Jarang kemana kok? Dong. Tadi karen. Karen enggak ada karen. Bersih di tempat masih di karen. Tahan lo. Tahan bobo. Hah? Iya kita ini. Dokter, belum masih di sini. Orang bunda. Aku mang ngene kok sithik-sithik ngene kok. Petah yo sekarang kan Pak Mumbul. Lagi ini sok. Jangan ini obat. Ini coba masuk di sini. Kalau tuh belum ada tempat. Kita mau ngomong. Aku kan rada garing teblong ini kan rada garing nih itu nambah aku. Aku ntar apa kok? Mungkin garing terus rada hilang ya. Pokoknya rada hilang itu ya. Mangkok apa? Mangkok cari mama. Cari sariman sak mangkok. Boleh sak ember. Pak, ambilnya ya. Oh, ada barang ada nih. Ini
tekan bulan iso aku sebenarnya gak mampu aku memang ngono. Karena rada garing lagi. Tapi rada tak garing, nemen rada garing dan rada alon. Udah sarap. Ya. Wah, macam-macam kalau motor lerengnya. Iku lewat jane Rabu Boy kan ada emang kok. Paling sore kok. Bumbunya ready. Iya, proses semi jam 10 nganti jam 1. Nah, ini dulu. Ini dulu, nak buat limbah dulu. Di sebulan ya? Sebulan iku kan bocor kok ngisor iku. Kok ngisor sing gedhe iku lho, Mbak. Kan ono sing monyol moro rene iku le. Lah iku ning ngisor iku ono pipa gedhe kak mene. Iku sebelum metu. Larang ngono tegak kok mesine iku sebelum munggah. Nangger buat limbah. Apa le? Tawar. Iki Sik ning kono. apa jane kara angine lho. Kale, Pak. Kan iki barang nyatep ngene kok. Kan gedang-gedangan ngene le. Nah, maksudnya colongan kan lah makanya iku. Tertibane kali. Wah, lu ora no. Iku nganu kok bledek. Ku bleduk kok lembut ndak umum kok. Oh, kok tepung ndi sing lembut? Lah kan ora sesek ning kono, Kak Bre tak seluk. Ora. Ora enak. Enak. Ora ono pemilih. Iki lho. Ulekno. Ulekno. Langsung nganu wis. Terus ngomong dulu. Bukan pula betul. Tadi enak lebih enak dulu. Enak iki. Dagingnya ada di nemen sama aman nih lho. Sok aku. Bro. Lah masaku nih. Masak ngono tak cemplungno ngono sitok mau. Uyahe. Ya wis ora sendok. Kurang. Bener. Hei. Bubur mari. Sawah. Dilung masih karek kon antok. 3 jam, 4 jam. Masa saya suwi. 3 jam. Rata-rata. Kalau piwak nyampe lah piye, anggere digeblok nang Geblok nang cacah bar dadi mangan. Mangan. Tapi nek sate ya wis wis sate padha ae. Tapi kan jam 11 mau wis mateng. Wis mateng ya nek sampe. Beda di jam 8 ya wis setengah jam. Kayu bekecot olah-olah ae sing anu. suwe. Prosesnya tok. Bener 5 gintir sebelah itu. Enak mono gitu. Asane ra lorong itu lho, Dek.
barang gurih. Wong kok ora kawin gue. Gak kawin nak dino iki. Lah sini. Tenan gak kawin nggih nak iki. Jaru canom-nom. Oh, jaru canom. Pok iki. Nah, begini nanti robot juga. Biasa. Soalnya ngekek mundur sendok. Kauri. Iya kita bilang tasnya keteki. Iya, Kauri. Tanya neng di. Ono. Ayo dia ngatus gampang. Iki normal. Tak mene dodong plewu. Tenan rek. dari dua itu. Nek 200 wah payu. Kedalan namanya jamin dulu kalau. Udah pasien-pasien setengah kopling ngono kae. Setengah sadar. Setengah kopling. Ayo. Lah dunia sadar lah enggak akeh enggak mesti kok. Orang gue setengah koplek ya. Lah wong lagi cekrek kok diubahno ora. Dia pakai SMP aduh. Aduh, ceplos tok man ciko man. Coba Blok. Memang game om jika mana benar jo ya. Boleh lintas provinsi mengko. Mau boleh lintas provinsi. Berapa mas? ya ora keton ora wetokno. Ada Pak. Mas. Pedes mas. Wih gini korek nih robot ceklek. Oh gak pedes kan? Praktis, Pak. Iki lho nang beda. Wis kapri nek mentret. Lumayan. Santang-santang dek emang jare saiki ayo mrikone. Tengah wengi. Kancane ana sing lilir. Suwe dung. Adung. Apa? Gere. Ayo. Asin. Apa tuh? Masuk. Kurang siji kan. Buru ya kan? Lah mau ditambahin. Kak Mama yang mana? Kurang siji. Asin. Sin. Asin. Ada mau ada apa orang apa? Ketok istilahnya tadi ketok itu no. Sarman sih bosek. Wah, tak itu. Aman lu licik kok. Sama sebatu kok, Mas. Kena apa panas? Yo, cepet deh. Kena panas. Tuan rumah. Sudah Tuan rumahnya gak laki. Sudah dong. Gak ada emang kok sentukan ya. Lo yang mana sudah na? Ngantai no kawan lah. Kan sego dek esok kan. Tak lah saya tak ngecok. Ayo, gerak kok. Aku bosan tak terus sono. Nak keracunan berarti adu. Yo, mati sih aduh lah. Kayak pamaca semua kan. Gue bareng ngicip ya. Gereh. Jam malam, jam lapar. Tuan rumah nyemosnya. Walah. Lihat lengonin dulu sedep ini. Gereh. Mangan sih dulu prosesnya kok naik. Lah yo mangane mau